Nawaw, apayakas na ti panagsasaong kanyak, Joanna, anak ka. Amo ko, no apay akayat yu ti agpagatang, itikas jay abag kanyak. Nakita yu ti bag ni Manang Sheila, saan ka de? Ay, kwa. Basta, igatangan naktumot itikas jay. Sigurado abagay kumutikas jay abag. Kung kompetensyaan yun samot ti manugang yun, nanang. Ayawanan ti adupay asaw, Joanna. Tunggal ada makita yu akabarbaro agamit ni Manang Sheila. Ti kayat yu, igatangan kayo man. Nagadulaki di asal sa ludsudo mo, si ka, Joanna. Saan mat ngamin amasapul agumatang kayo mat? Buludan yu latan tibag ni Manang Sheila. Tapno saanan amasapul agumatang tayo. Ay nawaw, saanan? Iti anya kumaga po. Ay nawaw, sa dino ti papa na Marilisa. Dito'y ayan mo, Marinina. Umayak man makistorya. Nagmayat tabag mo, Maray. Kurak lakit din no, agpaili ka. Bagay ko kadi mo ilaan nga. Ay, katwan man. Kastaman tinakitak abag ni Sheila ang manugang mo, idi na minsan nga aldaw. Sa balimot da ito'y Maray. Agpadala ang tidisinyo na, ngam kukwak da ito. Saan ko binulod kun kwa na? Iso na lang, ay ati kabailan na ti gumatang iti kastoy abag. Ay, madlaw mat, Maray. Napuskol tay bag ti manugang mo, kenbayat ti dait na Maray. Day tabag mo, madlaw asaan nga original. Anya? Naimbag man, tanalagip mo ti imay, Gerald, anak ka. Kailiw kan. Inana nga talaga. Kung nagkakaroba tayo lang. Mabalin nyo mo ti mapan ijibalay. Ay sanan. Ang mga numakita nakpay ti asawang. Anya? Ay, jak man amaw. Nga mabisbuisit ak iti panagrup-rupa na. Apay mabwisit kayo, makagapaw. Ay, agore kayo. Bagyo da ito, nanang. Agpada kayo mo't kanibakat ka. Dahito'y samat yidakdakamatan ni ading Joanna nga impagatang yaw. Ay mo'to'y manday tabag. Hindi mo man pakibiangan si ka, Gerald. Agsalsalot-sudak lang mo, nanang. Apay anapudot ti ulo yung aya. Nanang, agpakada ko. Nakita kasi mangput ni Sheila itay. Amang sa pulan dakday jay. Asidaglaang mo dito'y balay. Mabalin mo't apok kawam. Ibagam nga daak ditaw. Awan mo't langan ti aramidag dito'y nanang. Ayawang gayam, kasangay na inton umay alunes. Umay kayo ko ni Joanna, Birthday na lang. Ay, nawaw. Apay akasta kay aya. Napudot launoy ti ulo yung iti asawa. Jak nga rod kaya ti panagrup-rupa na. Masurunak amang kikita. Iti anyaga po, nagpintas ni bakit ko. Talaga ka diyo kayat ti mapaniti kasangay ni Manang Sheila, nanang? Ay nawaw, di mo man ulit-ulitin si ka, Joanna. Makarengreng. Dakas man ti kasta nga ugalyin yun, nanang? Kasanaw kat ulit-ulit mbay. No imbaga kasanak amapan, sanak amapan. Okay. Da kayo ti makaam mo. At dapat papanak inton madamdama. Sa dino man ang nanang? Iti ayan ti kumarek. Nasaysaya at pay ijay apapanak. Aguray kayo man. Make up you ka di, dito'y lamisaan, nanang. Ay sos, di mo man pakibiangan dagita. Ay, anya man ang tinapampalunot yun. Ayan, nanang. Kumpormi mati aramiden niyo. Ay nawa, kitaam no asino ti lumabas manong Gerald. Ni nanang, mate. Apay akas chiti lang, ana. Nablakayan sa mate. Make up na siguro mat amanong. No, kasta, ag-make up ni nanang? Ada nakitak a make up iti silad na itay. Agtutulad tumat ni nanang.
No niya ti makita na, tultuladan na. Kasi kalata ko man atin ang make-up kan kuha na ading ko. Nakababain ti kasya lang ana. San mo't lang adumungag day jay, manong? Una yun ti kastangar aramiden na. Saan manan nga imay ni Nanang Gerald, lakay? Tunggal kasangay ko, kat saan ngom umay. Jak amo no apay akas lakagurgura na. Napan, iti ayan ti kumari na. Asidagla ang matibalay tayo, ngam awan mati ko na nga umay. Ngam no birthday ti kumari na, mapanlat ta, uray pa'y di ta kabangibang a barangay. Ay na, pasensya am latan bakit. Sa baling aro ti ugali na. Ay, jak amo no anya ti aramidek. Tapno agbalin kami mat aklos kininanang. Umapalakman kadagiti gagayim ko lakay. Kanya ko matapalan? Ta-close da kadagiti katugangan da. Ngam siya, ay na, kasla na yaday unay tirik na ni Nanang kanya. Kusilapan nakpayin no maminsan. Di mo latay kaskason ba kay? Di kagdanan. Masigurado kung agbalin kay to aklos kanina. Apay ka di aya, Joanna. Saan ko aya abagay ti make-up ko? Kastoy mat kapuskol ti make-up ni Sheila. Ngam bagay naman. Saan akas ta ti ag-makeup, Nanang? Nasubraan nyo mat ti eyeliner nyo, kanay. Bangking tablash on nyo. Jakman amo kada kaya. No ni Sheila nga asawa ni Manong mo. Kanayon nyo nga ibaga abagay na. Ngam no siya, kastamatan ti bagbagayaw. Ay nawa, di ka maupupay, Nanang. Kasanaw, makapaupay kayo mga may. Ay, day tagayam ti makagapu no apay akagurgura yun ni Manang Sheila, Nanang. Maapal kayo kenkwana. Ay sana. Ay di kay aglibak, Nanang. Nailawan kayo na nang ibaga. Simple lang madgayam ti makagapu. No apay nga aging gaitakot saan nyo aklos ti manugang nyo. Ay. Di mo padpadasan ti mangidanon kan kuana, Joanna. Ay, makibagay kayo ngamin iti manugang yun, Nanang. Tapno at damot pagpa-make-upan yun, no kwa. Di yu guraan di tao, kapulang iti apal yun, Nanang. Bakit kayon? Ammo yun ti husto kan saan? Day, agdardaras ka day, Sheila. Ay, saan mat nana? Adda ka di ibagayo? Ambom ka day, ka umapapal di ka tugangam kan ka. Anya? Kita ba, kat nag-make up edi imbay dito'y balay.
Gimatang pa'y itibag na akapadpada tibag mau. No siyak tisi ka, kulitam ni katugangam tapno agbalin kay meten a close. Kasano kat kuskusilapan nakmet, Nana Nena? Wala, tao mapapal nga rudken ka. Iso agurguraan nakagauray awam medakas nga aramidem ken kuana. Anya? Amok ni Marilisa. No maalam ti kiliti na dya tao, uray awan pa'y ti makaoras. Agbalin kayon a close. Nga ta? Wan, si kalatan ti mga ramid iti pamuspusan, tanay. Narigat mat akasarsarita ti kumaray. Gagangay. Ay nawaw. Anya ter aramidam dito'y balay sila. Salud-sudak ko man, no san kayo abisi? Apay ko ma? Planok ngamin, timapan makityanda inton bigat. No okay lang kada kayo, kaduan na ko ma. Ay kwa. Adda ti papanak inton bigat. Agsapol kalatan iti sa bali akadwam. Alan ananang, italaang mat. Ay nawaw, dagulit ka mat. Sa anak apumanaw, aging gaasaan kayong agwan. Malawanan. Anya oras aya tirubwat ta inton bigat. Ay na, agyaman naklaunay ta manugot kayo, Nanang. Na. Inarakop nakmutan. Ay, pasensya kayo, Nanang. Maragsakan naklang amin. Adda ka di kayat yu agatangan, Nanang? Ayawan bakiday. Ado pa'y mati abas tumijay balay. Imayak laeng tapno at nakadwam. Anyang arot di kayat yu ameriendaan. Ay nawaw, sana sila. Iso pa'y kedi apaggastusam. Ni Nanang mat. Italaang arimwarta adudwata. Ngam di mon samot kayat nga ilibre ka. Ay, jak kayat apanunutam, kwarta ti habol ko kan ka. Amo ko, Nanang. Agdiretso tanto ijay balay inton madamdama. Suruan ka nga ag-make-up, tapno makabawi akkan ka. Kan ijay kamatlaang amangal dawan, taagluto ak itinaimas asidaan tayo. Apay nga kayo lang nga nagawid, Nanang. Ay na, kanumanong nga oras ko di tabalay damanong mao. Anya? Amuko no kasano ti ag make-up. Ay daw, kasano ko maanaadal mo, Nanang? Insuro nak ni Sheila kita adapay inted na make-up ko, kan sabon, usar ka na, saan ko mga awaten ang ipilit naman. No kasta, nasaya at kayon kanimanang Sheila, Nanang? Ay nalaka mo gaya makasarsarita jay tao. Kanaanaw sika. Iso malagayam akanayon ang maapresyar dagiti kalugaran tayo. No kasta, saan kayon nga umapapal kan kuana? Di yun kahit di makikompetensya kan kuana, Nanang? Ay saanan, ta-close kami mutan. Sabay saan gayam anasaya at nga apalak. Kan kumkumpetensya, ti mismo amanugang ka. Inlutuan nakto, pay piman, itinaimas amasida itay. Ay katuan mat ngamin, Nanang. Di mo ngamin ikumpara ti biyag mo iti biyag ni Manang Sheila. Ta saan kay mat nga agpada, Nanang? Amaw, naimas ti luto ni Manang Maw. Ne kita, Nanang. Amang ano pagbalinam to abalay mo, ti balay da Manong Gerald, ken Manang Sheila.
Naawatan ka nila kay mo, Mare. Nakamisuot ka man na nabigbigatan. Ay, kasano mo nga, Meng. Kurang tinyawat ni Tony asweldo na, Mare. Ay, nawaw. Apay ngay. Ay, jak man ang mo. Ngam kaslaad da sa bali nga igasgastusan na, Mare. As in, kabit, Mare. Karibal mo? Panag ko na, Mare. Adda nga ta. Jak masungbatan day ta sa ludsud mo, Mare. Si kaman kit day no at damadmadlaw mo kanila kay Mau. Atapok nga rod nga da babae na, Mare. No atapom nga da babae na. Ay katrugyamon ati agimbestiga, Mare. Tapno maamwam ti sungbat ti sa ludsud mo. Sa di naman ang tinapanan ni tatang mo, Mary. Jak mo, nanang. Addan samatan at talaga babae na. Kurang tinyawat na asweldo na kanya. Ita, rimwar manan, asaan na nagpakada? Ay nawang, saan lang nga nagpakada? Panunutin yun nga da babae ni tatang? Ha? Ang mga nadamatan kasing sinarak na asaan tay nga mo. Awan pa'y matinakitak, nana. Siyempre, ilimad na mat ano kwa, si kakit di mat Mary. Ayun, anya. Ay, adda plano kong aramidan ta. Anya day ta, nanang. Buludom to ti cellphone ni tatang mo. Ang mga no addamatan ti sabali akatchat na. Kasano no makadlaw, nanang? Saan? Siyak ti makaam mo. Anda na patag ngayon lakad ko, Gili. Anya ngay day ta, tatang? Sana mabalin na mamuan ita. Anya? Mamuan yung tulat ta ka, day. Ala, i-charge mo ti cellphone ko. Taagdi ko sakbi. Ni tatang mo. Ada iti banyo, nanang. Agdigos ka, no? Muti man ta cellphone na. Ha! Adda lang makitak dito eh. Agsagana day tatao. Awan mo tinakitak itay, nanang. Imposible ah. Awan nga rud, nanang. Awan mo't sa bali akatetex uno kachat na. Aywan ngagpaiso. Awan mo't ti makita. Tilaang mo't kumpare na ti kanayon akachat na. Kaya't asawon day ta. Awan babae ni tatang, nanang. Nalabit nga adda ti daduma a Facebook account nga iso ti usaran na. Dayta ti duktalam, Mary. Anya? Kanayon mo't ngaminan akurang tiyaw awat na sweldo na. Saan lang aday ta? Uray awan trabaho na. Agpasentro lata. No asino nga ta ati subla-sublan na ijay sentro. Oh, anya ngay, Mare. Namwam ka din, no? Asino ti babae di asawam? Ay, saan pa'y nga rod, Mari Dolores? Awan mo't tinakitak iti cellphone na. Ngam, jak sigurado. Ang mga nuad dapay ti daduma a Facebook account na, Mare. Anya? Masigurado nga da babae nila kay ko, Mare. Anya kumangay ti subya-subyan na ijay ile, no awan babae na. Awan ti pamanagnag mo, Mare. Adda ah, kagudwa na ang tisweldo ng iyaw awat na kanya. Ti kagudwa, sigurado at ti babae na ti papanan na. Saan mo mata nakita, Mare? Ay, maamwak to, Mare. Nay, gimatang ka matiti baro ang motor mo. Pare antong. Ay, wun paray. Daan nga minintisigod ko sa usarag. Sige ngay, kumusta ti motor? Ay, ornungam. Ay kay kumplito na, paray. Iso, mapan ko man kita ninton bikan. Kapay san nakadlaw ni bakit mo? Hindi kurang tiyaw, awat mo asweldo. Nang kung arog ti saritaan da iti anak ko. Ay, atapon nakiidin nga da babae. Kanya! Ay, ipagarot na siguro ang babae ti makagapok. Mapay kurang tiyaw, awat mo asweldo, pare. Kasta nga ron. Sana balin, pare? Saan mo tapon no ti atap ni bagat ko? Ta timot motor nga arapaap ko ti urno nga. Tay motor asaan asin sinan.
Bakit? Agpasentro Manan, Una, awan mo trabaho kita. asino manan ti kasinarak mo ijay sentro si ka, Tony? Ay nawaw, kasinarak ngay bagbagam may. Awan ti kasinarak ko. Anya nga awan, kat numasansan ti panagpasentrom. Gagangay na ba kayo? Maamuam to ka day. Maamwak laeng nga da babaim, agsagana ka kanyak, Tony. Sigaki di mo. Awan ti babae. Apay nga rod akastakan, kasla saan nakpayon apagan ano? Busy ak nga ron. Ti bagam kit day, adda sa bali apapapanan ti atensyon mo. Ni tatang matisimmangpat nanang. Nakamotor mat. Asino man nga tan tinang buludan na itiday ta motor? Kitaam ananang. Madlaw ang hinginaan ti motor. Na, nagturod man nga agbulod iti kasta motor? Ang mga ginatang nananang. Ay, wala niya. Ang kasaritak tuman day tatatang mo. Ano na kay kumati motor kat asidaglaang matipagtrab-trabahuan nananang. Pag-service na siguro numapan iti ayan ti babae na. Sa dino tinangalaam iti day ta motor, Tony? Ginatang ko Anya? Apay di ka mamate? Ato iti resibo. Oh. Ay, nawaw. Nagngina? Una, tasaan asinsinan day ta motor, bakay? Anuam ti motor kat asidaglaang matipagtrab-trabahwam, Siguro, usarem numapan ka iti ayan ti babaim, anya? Saan mat Usarak iti trabaho ka. Kat no asidaglaang matipagtrab-trabahwam. Yoray man. Agmotorak latamit Tapno jak mabanog magmag na. Ay, huwag kayam. Ada pa panan may kanipari andong inton madamdama. Amom ka dino asino ni Rebecca, Mary anak ko. Amoy yung gaya man nanang. Kunak tumot ngamin ka. Adda babae ni tatang mo. Kamali kayo nanang. Ha? Nene. Anya nga ita nakakarton.
para kini Rebecca, nanang. Naa, nagswerte matan dayta a Rebecca. At dapay package a para kan kuana. Rebecca, tinagan ti motor ni tatang, nanang. Anya? Saan ka diyan ako nayo akurang ti iyaw awat ni tatang asweldo na kada kayo? Wan, Ti motor ti makagapo, nanang. Saan ka di akanayon arumwar ni tatang? wan. Ti motor manan ti makagapo, nanang. Ado pa yun ti oras na para iti motor na ngam kada kayo. Simang putan ti piyes sa ti motor, anak ko. Wan tatang. Nasayat nga ron no kasta. Rumuarak man ang inton madamdama. Naa, sa dino ti papanan niyo kat kasangsang patyo lang, tatang. Ag-joyride kami manan ka ni Pare Andong. Agpalaot kami inton madamdama. Anya, ag-joyride kayo katrabi tatang. Anya ti ko ng Tony? Sikamot nga bakit? Ag-joyride kayo manan iti kumparem. Saan ka di nag-joyride kayo iti Sabado? Sa paalimot ita Naimbag pa'y dayta a motor mo. Ne, apa yan? Pag silusam ka di ti motor ko? Naimbag pa'y dayta a motor tay gastusam. Maipasyar mo pa'y. Siyak ngay, dinak pa yun pulos pagan ano. Ay nawaw. Diyak makita ni tatang mo, Mary. Nagawid ka di idirabi eh. Nagawid ngam narabian, nanang. Itay na rin, nagdiritso itayan ti motor na. Anya? Kitain nyo no kasanunang aprosan ti motor na, nanang. Ay, sana all. Motor ti karibal mo ka ni tatang, nanang. Kasla alanganan pa'y amangabak ka. Kurang laangan kat kaida na amaturog day ta motor na. Itimplahan na man iti kape bakit? Agpatimpla ka akin ni Rebecca. Na, Rebecca tinagan ti motor ko bakit? Katiso man. Apay kabalan ti motor nga agtimpla iti kape? Saan ka di anapatpatag day ta motor ngam iti siya? Na, Tunggal mariing ka iti agsapa, agdiretso ka iti ayan ti motor mau. Awan pa'y mati ko nam akitaam, no agang angas pa'y laang da tao, sakbay arumwar ka? Ha? Maipasyar mo pa'y? Saknay? Bigbigatan nga, binbinog kaw kayo, nanang, tatang. Wala, tadimot makarik na ni tatang mo. ay nawaw. Manipod ita, ti motor mulatan ti kaiddaam amaturog, tunay. Isimpang ti bodega, taiso ti silegyo iti motor mau. Ha? Aday tan tatang, nagpasugnod matan ni nanang. Ay aywan niyo, no diyo kayat ti maturog iti bodega. Madlaw mat ngamin anaarte. Siguro, di na kayat dayjay ti agsikog. Di na pampanunutan na bumakutan. Day ta talaga ti rigat na mare. Narigat matpiman nga agpaiso tagsikaw. Anya anarigat. Kitain na. Adan talo nga anak ko. Isuda ki den nga da kwarta na ti awan anak na. Ay nawaw. Saan mat akas ka rin na ti aganak marilote? Ay awan serbi ti kinabak nang da. No awan mat anak da maripinang. Anya tera aramidem dito'y paradaan, bobot. Ay, agpasentro akman ang pinang. Si Kangay. Agpasentro akmat laang. Ay, nawaw. Agidantan Aywan gayam. Adaman sa lutsudakan ka. Ano yarn? Talaga ka di nga awan anak daan Tim Rowena? Awan pay. Ay nawaw. Nukasta. Pudno gayam tinaibaga ni Marilote kanya. Ano timbaga na? Ay aywanan ka nun ni Antim Rowena ti bagina. Ken aginarti ka no. Iso nga awan pa'y anak da ken uncle mo. Tadi na kayat ti agsikaw. Sapay bumakit ken lumakay dan. Biyangot man dahit ako marin. Nagsasao kaslaan muna amin. Anyat kayat mo asawan? Ay nasaan apo do ti pampanunutan dahit alote.
Kinapudno na, kaya't ni Auntie Rowena nga agsikog. Nga marigatan nga rod. Saan man nga agpakalaing day tao? Bagam kanya, bobot ka na kan. Ay, jak kumakayat nga ibaga kada kayo. Tama nga numasaktan kayo. Agam, makunkonsensya nga min. Anya day taya ka anakan, makapadanag kamat. Awan kano ti anak yo kani Uncle. Gapo ta aginarte ka kano. Di mo kano kaya ti agsikog. Anya? Baknang kayo kano. Ngimawang pa'y anak yo kani Uncle. Ay nawaw, biyangot mat no asino man tinangibaga iti day ta ka anakan. Day man alote. Isu kanumot tinangi marmaritis ka ni Manang Pinang. Kat imbagamot ni Manang Pinang kanya. Agpakalaing manday jay at tawa kunakon. Jak amo no apay apakibibiyangan na tibiyang ti sabali at tao. Di ka matagtagar bakit? Anyat pampanunutan. Ay, madingaron tirik na iti inbaga ti kaanak kaklakay. Anyat imbaga ni bubot kun ka. Siya kano matipunterya dagiti marites lakay. Ay nawaw. Apay ka no? Aginarti ak kano. Jak kano kayat ti agsikog. Isu nga aging gaita kat awan pa'y anak talakay. Asino ti awanan bain anang imbaga iti kasta? Masaksakit anak lakay. Inaramid tamat amin akabailan ta. Kamno apay nga ta ajak mat agsikog. Ibagam nga raw no asino ti mangibagbaga. Saanan lakay. Ibagam, tanay jak magustuhan ti kasta lawlawaten na. Di na mo ti gusto mapaspasamak. Isu Kani Doña Rowena idi kalman, Marilote. O, kat? Sinaludsod ko, nupod no asaan akayat ni Doña Rowena ti agsikog, iso nga awan anak da. Amom, ti sungbat ti kaanakan na, Maray. Anya ngay? Marigatan ka numot nga agsikog ni Rowena. Pat-pat-jumot, Maripinang. Kasano nupod numot piman ang marigatan. Ay na, rason dalaang dayta. Pat-pat-jumot si Kapinang. Tay kunak nga rudan, aginarte. Di na lang kaya ti agsikog. Awan sirbe, ti ado a kwarta no kasta ti maasawa. Saan ang nasaya at tikas ay amapan mo ibagbaga lutay anak ka? Anya man ti saan anasayat nga ibagbagam di tananang. Nangagaw ti saritaan nyo iti gayam mo itay. Kadyak magustuhan ti kasjay apa nagsasaw. Ay kapudno mat nanang. Awan ti serbi ti kinabak ng dano. Awan mat anak da. Di kagsawi ti kasta. Tadi mo amuno anya ti pudno. Biyangot ka man ngaminan ako na ako. Di bali at pudno mat ibagbagak nanang. Imbes aday ta makibibiyang tibiyag ti sabali at tao tar aramidam. Agsapul kakit day iti pagtrabahwam. Tapno adda maipakan mo kadagiti anak mo. Ni nanang mat. Day tangaw galim ti pakaisagsag makam tao si kalutay. Hay, iti kinaado ti mabalin ang masabat ko dito'y dalan. Oy. Apay akasta ti panagsasaom kanyak si kabubot. Ay, narinig mo pala? Awan ba't tibasol ko kin ka, bakla? Nga madabasol mo ko ni Antik. Apay, nasaktan ka kadibat itiin bagak nga aginarte ni Antim Arwena, iso nga awan anak da? Madlaw mat ngamin. Kita nga minti kawas na kat puro pang sexy. Talaga mat a sexy ni Antik. Iso ama ibagay kan kuha na tikas dya kawas. Ay, jak lang maawatan no apay nga agraman ti panagsikog na kat issue kan ka. Ay na, bubot. Awan sirbi ti ado a kwartana no awan mat anak da. Ay, saan ka di nga imbaga ni Manang Pinangken ka amarigatan ni Ante Rowena nga agsikog? Ay, wow. Insensitive ka la unay, mat. Rason yo laang dayta. Agpakalaing kamanen.
Ay, tsak mo na apay apakibiyangan nyo ti biyag ni Antik. Kat di na kayo mat-an-anuan. Anti, ada akmanen. O, agtimpla kalatan na iti kapim kaanakan. Ay, naliday kayo. Anyat na pasama. Ay, nagado nga ron ang mapampanunot ko kaanakan. No saan siguro asyak tinasawa ni Uncle Bo. Amangan no saan nga agparikot ita. Ay na, di mo pa basulon ti bagim, Anti. Ay, no maminsan. Jak malapdaan ti panagtitad dagiti luwag. Tunggal makangaga kiti panangidadanas ti sabali at tao. Gapula ang tawan pa'y anak mi ni Uncle mo. Ay na, di ka agsaon. Awan magbasol yun. Biyangot lang amin dagita at tao. Di daan mo, tirigat ang mapaspasaran nyo ko ni Uncle. Tapno lang maadaan kayo kumaiti anak. Ay, unay. Ay na, basta. Di kayo paapektaran, Auntie. Diyak nga ron malapdaan ka, nakan. Urayan niya ti aramidag. Masaktanak matlata. Adaman sa lunsudokin ka, bubot. Anya da si Uncle? Sino tinangin bagang aginarti ni Antem Arwena? Isong awan pa'y anak mi. Apay, Uncle? Kaya't kula mo ano asino day tang agpakalaing at biyangot launay. Di na panunuton ti epekto dagiti bagbagana. Ay nawan nga rod. Nakasaritak ni Auntie Itay. Kat, ay na, madlaw analiday. Isong ay bagam kanyak no asino day tang agin lalaing. Nilote, Uncle. Ay nawaw. Nagturo din day tao. Anya kay tira may danyo. Mapanang iti ayan na, takasarita. Ay, mabit lang, Uncle. Di ka agdardara sudos, ah. Nay, si kamot gayam, Gerald. Anya ti masapul mo. Ada ka din ni Lote, nanapulina. Aday ti kusina baraw. Ada ka di masapul mo kuan na. O nana, ada ko man napatag pagsaritaan mi. Mala, umunag ka. Ay, saanin? Urayak la dito'y ruharan, nana. Mabit lang araw tayo, bakbay.
Loti. Kumusta nga iti check up mo, Madam Rowena? Anya kung matibibiyang mo? Adto'y ti resulta ti check up ko ita. Panag ko na katnaskan nga ipakita tapno mapnag ka. Oh, adto'y ti agas atom tumarag. Ha? Basta tapno manayunan ti ammom. Tapno di mo ibagbaga nga ginarteak. Nasaya at batlaang nga imay ka tapno maamuam ti pudno. Ay, pasensya ka na, Madam Rowena. Amo ka nagkamali Diyak mat amo, akastoy gayam ti pagdaldalanam. Dayta nga rod ti parikot kada kayo amarites. Biagot, kan nalaing kay launay abang padaakas iti padayo ataw. Ay, seryoso Madam Rowena. Seryoso adumaw dawat iti pamakawan ken ka. Sapay la kumata mapakawan nak. Karek, saan kun nga ulitan tinaramid ko? Rumbang laan, kano ulitan pa'y pagbaludan ton ti pagturungam. Di mo amo no anya ti epekto ti dakas asa kanya, Loti. Kumusta nga ay Lutay? Nakasaritam ka din ni Rowena. Wen, nanang. Apay nga raw analiday ka nagaway. Saan nakmutan na mapakawan, nanang? Nasaktan siguro kadagiti balikas mo. Mbay ampay tapno agbaaw. Nakitak ti resulta ti check up na, nanang. Agraman ti agas atum tumaran na. Siya pa yung ti maasyan kan kwa na, nanang. Kunak tumangamin kan ka. Sardengam ti mangidadanas iti padam atao. Tadi mo amo no anya ti problema apagdaldalanan da. Dayta ti kamalik, nanang. Agbalin ko man nga adal dayta kan kalote anak ko. Pilyom ti agbalin anasa